Ka Voice of the People Party ni VPP hagasni palai kalami syasurak ringkat kispangut kinong kershan banyatur paidbah Syam Meghalaya Secretariat naga bentaban pinbor ya ka sarkar jela bagan shimkhia ya kishiphautli kimat kabak kaong bakidegi isu paidbah. Wadla ka jingmi kipriyo kalong kababun Henry kamshim lakot pat ya ka jingkam jong ka VPP hagatayo balala baong bapalat silak ngut kipriyo kinishim benta hagani ka jingyat paidbah. Kabalingo kalong babun na kinong isim benta kimsim don jingtip ya ki ay kita kishiphaw man. Hagan ni kijingyat paidbah nilay kren bat katukan ningut kinong isim benta bat kili ya kijingkili. Na ka ay kadaw baka VPP ka yakhi menta kasengi. Wadla katukat ni gila ban jubab malumala hindi kibabun kisim jing ban batay ya kadaw ni jing tmu jong kani kijing yakhi lanitip ya kita kijing dawa ka VPP. Kat kum ke VPP, kini kejingat paidbah kedik berpenlang bandawa penterekam ya ke lumpong deng projek ringkat ban pelat ya ke white paper kejing penlong ya ke exam tungkam dak kinhun balai luat bajule lingba ki DSC, MPSC bat ki agency tungkam kejing ada ke baklan ya ke hok ki try muluk thawan bante kendon ya kejing krishnong bat itu ya kejing dan pat ki try muluk ai biang ya ke hok ki nong song dukan madan itu ekikli nong sensyar nong bat ki dorbar jongki perking ya ki karkhana kuk bat dobilan yada ya ki wa penkut ya ke jingti isyap bat mau pathar bat ke jing berat ya ki jabo syaki tilong bat ke jing le ting e persha ya ke jingti doyong bean khayi bat ki syndicate ki bat keno don kti wala kini ki dikimat ba penlong ya ke jingat paidbah ki babun ki nong kershan bala ya kren kimsim lala ban batai ya ki. We want justice! We want justice! We want justice! Sini kalian bro. Ambil government! Ambil government! Ambil government! Man for tens, only we don't want supposedly mat. So, what are the 10 agendas? Agenda? 10 rights, na? Then for lumpong deng, and then si simen nang tapos deng ay tingko up just wait apang wait nang ni. I can ask Kasi. Just tell us, like, what are we protesting today? There are 10 points. What are the 10 points? I will look for Sambana. Wait, I look for Sambana. Can you just tell us what are we protesting? I didn't know English. Krem khasi. Yeah. Khan khasi. Kajingkali juga kalau kapan penuhnya kita subuh lada jubah tanggal. Kalau penuhun ini kalau baik baru sekoteli, kalau bala, handre lada kastora kamla banyu, handre lada kala ban ayu kandiat nak itu kiba ke kebangi la dawa. Kalau kajiman tu kembang ke nong something is better than nothing. Te kata de ka hakajung suo ka jonga simet companion ka jonga. Kalau kata hi keba insim ya kata ka rai ba. Lada ka government ninda kemene ba kan la ban purolong yo barok gitu kijung dawa kijung. Just tell what are we no just tell them what are the demands. Hi what are the demands that you the party is making?